O menopauzi svi puno slušaju i svima kao sve poznato. Međutim, i muškarci imaju svojih problema, mi ih zovemo simptomima andropauze, što je nešto vrlo slično nakon što žene uđu u svoje klimakterijske, odnosno tegobe sa hormonima. Andropauza se javlja tek tamo iza 50. godine života. Oni vam se najčešće žale da su umorniji, da slabije spavaju, mogu biti čak razdražljivi, koncentracija im je jako oslabljena, želja za seksom je smanjena, pa čak i ako želja za seksom postoji, onda ta erektilna funkcija može biti jednako tako oslabljena zbog nedostatka testosterona, odnosno muškog spolnog hormona. Muški spolni hormon nije samo bitan zbog spolnosti. On daje muškarcu jednu muškost, jačinu, odnosno kvalitetu kako kostiju, tako mišića, ali i zdravlje srca. Kod žena dolazi do naglog pada hormona i to je vrlo jasno definirano. Međutim, muškarac u 30. godinama može imati niske vrijednosti testosterona i da ima sve simptome andropauze, odnosno hipogonadizma. A imate muškarca koji ima 70 ili 80 godina i da apsolutno nema nikakvih tegoba. Nisu svi muškarci predodređeni da uđu, odnosno sa sindromima, odnosno simptomima andropauze.